waku warutagira wira wa nyumba okite igongona riaku ni kuonania ni we behave wega hurirai mutumia ucio ruhiru wega we ni mwandikani ni na ino nyende unyandike uri mwe oka Ili tukole wandikite ni kana nehire kandikaga nginya kulino niko kandikaga nginya kulino mena ta yumuthi geithania Gaya gosho Bwana asifiwe. Wacha tu niongee na Kiswahili. Sikuwa na expect kuitwa Alice na ulinidanga. Sikuwa nina ndiwashiragia negwetwa haha. Kwa hiyo I was not prepared. Sasa Shiko Alice ni moye mumeangalia kwa YouTube yake. Your YouTube is Shiko Alice. There's a lot ameongea kunihusu mimi and my son. Mimi ndio nilikuwa nimemwandika and I thank God that ako hapa ako. You see the way she's beautiful. I thank God for her. Yeye ndiye amenilelea mtoto wangu, now he's a big boy. Na najua yeye tu. So I heard that there was this and an invite, but I didn't expect that nitaongea. Asante kwa kunipatia this chance. And mom, nimekuona. Asante sana. Asante kwa kunipea msichana wako. And I'm grateful to God for how far Shiko you've gone. And you have a great future. Shiko was my sister. Alikuwa my sister ule mdogo. I can't say that nilikuwa nimemwandika. She was actually my sister. We shared everything. And I thank God for her. And because she did a very good job, that's why ako hapa yuko. Thank you Shiko. Nimeona Botman pale. Asante kwa kumshikilia. Niliwaachia. And I thank God mumemshikilia kabisa. Yes. Sasa mimi sikuwa ninajua kuna hii. So nita pledge. Nita pledge pesa ngapi? I will pledge 20,000. I will give it to Shiko. Thank you. It's a big lesson. Kuri airetu aria menyararaga. Tamaga kundu wandikitwo wira wa kurora kana. Ati bosi ucio agakuroragira wi haraihu. Agakwandimaya. Agoka nginya agakuhe 20,000. Na ndina mafiu Shiko nioi. Ati mbeca icio ni kindu mieri 3 cia hindi iyo. No itangenda kwandirira. Undu bosi akiri guku. No ni ukaigwa mundu ucio ni ara kunyitirira nginya matuko-ine ta maya. Muhurire irohero wega. Thank you so much. Ina gwita kambuni iria ciothe itanoga kuri andu aya angĩ na atoma joy na ciringi 20,000 20,000 tumuhurire irohero wega. Ona ciringi ciuke ndiukigiraga mama. Oka mama. Triza murage 500 okai ni nyudirete on muda kuingira na hau mukauma ta sereo itakwate mwiretu atendo Lucy Lilongo dugi Lucy tidio gekera Lusuru okanyi na Joy one mamu wa Joy Janet ogimuroro guo no ni maigana ire na Joy oicirie ni ihigo cogothe na guku urora cogothe mamu wa muini witu atumia mnataka ona ende mwendete ani uka kunyitirira kairetu gaka rehetu ino family ndire na itheru na ani makwendete unake na mamu wa Joy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 akenyina wa Joy
ciringi ngiri 15 15,000 tumuhurire ruhi rwega egi no cia bogua iraririkana mami ndiri na uru o mega kwa mpesa na cia bogua ngiri 20 joy ni ekira mpesa ini mutike muhurire ruhi rungi tondu wa gutumona gukinya uka unake etagwo Lucille Irungu ngiri ya meri aka kaiti twagetaga ati tirikani Fancy Grace ini ni fancy gwethaga ndago ita Fanta ciringi ngiri imwe muhurira irohirwega. Thank you Fancy. Neri K Jenga ate okay ni karagu okay Neri K Jenga 1,000 onage tumuhurira irohirwega karayo hau. Okay, thank you. Ukakororia, ukamururi, ukakastro. Nuri kogyo sioki. Hena mwindi ugo ukadhudo uyo. Joroge James. Yeah? Maisril. Okay, ne de aini. Ona kono yo nawe mwini na digwetete okatu. Kategenye guku ukana guku gakwale atari kanonire mundu tidegenye na muzi muti teke gutuma muigirire shiro joy ati shiro ni rahikirio ni ndegenye uongo haijaenda bado hii okay okay uwetagwo kururia na twina igongona riake mweri 14 we tikai kunegena mweri 14 jiri ni ndiramenya we sawa ndirakuona ukinegana na iretu ningenaga no ti haha kana etwega tuke mwirema ni ti haha mbere ya andu aya wetagwo kururia na twina igongona riake mweri wa May next month haria Rainbow mweri 14 na tukoka tukunyitirira my friend na Ngai akorathime ciringi cigana ngiri imwe unake etagwo mururi aya kuria YouTube ni wonaga mekira kiundu karangu kurekereria ndumiriri ya mwanya karangu gwika kiundu gitari kioneka etagwo mururi na ni andu magegania muno mautaga wira mwega na onake na twina igongona riake mweri 28 oguku Blue Springs etiguo na watu washigana shiringi ngiri imwe. God bless you. Oka kwa mushita kaka ni gaceri gaitu kaka ni getagwo gaceri na ni karataga itu na ni karataga akona ni gatuhe ngiri imwe mutikahurire ruhi rwega uwetagwo Maislin shiringi ngiri imwe muhurire iruhi rwega uwetagwo Ann wa Gure shiringi 500 mutigathie kundu halo shiro oha chokai haha madam ejeri ona ati kurigwo ati koje mahitete ate nike mara negera magaikaro haha 500 asante uyu nake etagwo Joroge Jeans hena igana riora Joroge ria rako stima 15 tu shiringi 15 ndoge tunegera 14 nigategenye koya mbeca ciene roera ki ni mwe muhonoku haya shiringi ngiri imwe na 400 kuma kwi Joroge James uyu nake etagwo Castro Media uyu yake ni rari hawega gukira mururi na kururia amugutha double 2000 muhurira irohirwe Mary of the Grace kama kadiko kumenyaga mami shiringi ngiri 2 ewe nake etagwo Kikuyu Trading News KTN ya Gikuyu
kuria YouTube nake nĩ aheana 1500 kururia no nginya wongerere matano andũ aku nĩ maragũcina unake etagwo Irimu wa Mũciri na twĩna igongona rĩake Sunday coming Sunday gũkũ Blue Springs rĩa kũrugũria foundation na nĩ atũhe 1500 na M-Pesa balance it is not promising gaka nako nĩ karata gako getagwo Kamũrangi kagondoku na nĩ kaheana 1000 karĩ kagondoku oro ũguo gategenye aya degenye kajira dige gwitana gategenye degenye ani kaheana 2000 tukahurira rohero gategenye witu Christine Ngendo 500 asante sana thank you amuno inoro ona ndeko ya kuonera inoro no and blessings ndukiheana ngiri heana cireigere ona cabi nĩ rengire kũiganĩra mũhuko ongerera ngiri ĩngĩ rĩu aini aitũ Ngai amũrathime no rĩu rĩ oka wanyeke wa mũgũre ciringi ngiri ĩmwe rekei tũhũrĩre aini aitũ rũhĩ wega tũmahũrĩre rũhĩ wega tũmahũrĩre rũhĩ wega na gĩtĩo kĩnene ndĩrenda kwamba kũmũthamia